Monica Pisano, cantante folk sarda e da Maurizio Testardi, polistrumentista, compositore. Io sono sempre in vacanza, e queste sono delle live che faccio sporadiche per voi, per tenervi compagnia e voi tenete compagnia a noi. Bene, ho portato il quadernone da su volevo dire, con le canzoni tradizionali sarde tradotte in russo. Ne faremo un paio e poi chiuderemo questa live. Bene, vi ricordo che siamo su Twitch, quindi seguiteci su Twitch, YouTube, Facebook, Instagram, insomma da tutte le parti dove siamo, seguiteci. E ora scegliamo mai evo parniscu. Allora, la trallallera campidanese in russo, giusto Maurizio? Mi hanno tolto la sedia. Rimango in piedi, vicino a Maurizio. Capotasto all'1 è giusto. Маево парнишку щедре называют, когда не найду его, беситься начинаю. Di nuovo da capo, facciamola di nuovo, è da molto che non la facciamo, quindi non troppo veloce, Maurizio, normale. Маево парнишку щедре называют, когда не più fluido, non ta ta ta, capito? Моего парнишку щедре называют, когда не найду его, беситься начинаю. Тра-ла-лера, лера, лера, ла, лера, тра-ла-лера, лера, лера, ла, ла. Ricotta, sa. No, qui non ci siamo proprio. Un attimo Maurizio, ricominciamola da capo e ce la fai a farmela fluida, non ta 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 ta, capito? Perché io la voglio così, poi un altro magari se la canta così, io no. Più fluida dico, capito? Non fa più fluida. Tipo arpeggiata, non ta 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 ta. Prova a fare. No, non ci riesce. Маево парнишку щедре называют, когда не найду песни. Fammela fare un attimo senza musica. Ecco, la facciamo un attimo senza musica così. Маево парнишку щедре называют, когда не найду его, беситься начинаю. Тра-ла-лера, лера, лера, ла, лера, тра-ла-лера, лера, лера, ла, ла. Ах, рикота, салановата, а парнишки нам за care солнце виновата. Tra-la-lera, lera, lera, la, lera, tra-la-lera, lera, lera, la, la. Впитано абрикосы, зависть трясучки, сочные блестящие, иди ко мне, ларючки. Tra-la-lera, lera, lera, la, lera, tra-la-lera, lera, lera, la, la. Позволь пройти скорее, прекрасная ты речка, остаться я не смею, не находя сердечко. Тра-ла-лера, лера, лера, ла, лера, тра-ла-лера, лера, лера, ла, ла, тра-ла-лера, лера, лера, ла, лера, тра-ла-лера, лера, лера, ла, ла.
Bene, queste canzoni non hanno un tempo specifico, quindi ognuno va al tempo che vuole con le canzoni tradizionali sarde, poi con le altre non lo so. Oh, adesso Zapajut Bajun Suprugi Kagdai Zvitoček Spi, che è la trallallera, quindi dalla trallallera campidanese passiamo alla trallallera gallurese, sempre in lingua russa, e vi ricordo che noi siamo stati i primi ad aver tradotto queste canzoni in modo proprio, scusa Maurizio, in modo proprio fedele, volevo dire. Bene, via! Capotasto al 4, questa, c'è scritto così, poi non lo so. All'inizio era 2, poi 3, poi 4. Vi ricordo che vi stiamo facendo partecipi delle nostre prove. Zapajut Bajon Suprugi Kagdai Zvitoček Spit. Zapajut Bajon Suprugi Kagdai Zvitoček Spit. Baju, baju, moj s тобою позабыли все было, тра-ла-лера, ла-ри-ла-ла. Баю, баю, мы с тобою позабыли все было, тра-ла-лера, ла-ри-ла-ла. Когда в колокол ударит ветер, эхом запоет. Когда в колокол ударит ветер, эхом запоет. Тихо застонало сердце нашей мамы корсиканки, тра-ла-лера, ла-ри-ла-ла. Тихо застонало сердце нашей мамы корсиканки, тра-ла-лера, ла-ри-ла-ла. Ах, улыбка у тебя каждый раз при нашей встрече. Ах, улыбка у тебя каждый раз при встрече. То ли за меня купился, то ли надо мной смеешься, тра-ла-лера, ла-ри-ла-ла. То ли надо мной смеешься, tra-la-lera, la-ri-la-la. Bene, grazie a Maurizio Gastaldi. E noi siamo gli unici al mondo a cantare le canzoni tradizionali sarde in russo. Invito anche altre persone a farlo. Chi vuole i testi me lo chieda al numero su WhatsApp, al numero 346 84 73 005, mi chieda i testi in russo e io glieli mando e mi farebbe tanto piacere se anche qualcun altro cantasse, suonasse le canzoni tradizionali sarde tradotte in russo, per farle conoscere a tutto il mondo, diciamo alle persone che parlano il russo, non necessariamente il russo, a chi parla il russo, a chi studia il russo, tutti quanti. Bene, continuiamo perché questa live sta andando a gonfie vele e passiamo a una canzone che si intitola Antoneddu. La corsicana. Questa canzone parla della madre di un bandito che parla appunto col figlio, il figlio le risponde e così via. Antoneddu, capotasto al primo, ma non c'è bisogno neanche di dirlo a Maurizio perché questa canzone ormai la sappiamo a memoria.
anche se io per sicurezza mi porto sempre il testo. Antuneddu, Antuneddu, tradotta in russo. Musica tradizionale sarda. Maurizio Gastaldi. Kattas kujet maju serce, полюбима мука мужу, от приятельской смены 3 года как бандитам кружит. Бродит дом, все по горам, благодаря предателя. Упрекаю тебя в деревнях, мол, лучше б ты погиб, чем бандитом в горах. Ах, лучше б ты погиб, чем бандитом в горах. Дорогая моя мама, не притесняйте душу тем, что прячусь я в горах. Это не бесчестие. Да прячусь я в горах, но это не но ты не слышишь и не знаешь, как чигает пол дотла. Приходи ко мне, любимый, не хватает мне тепла. Приходи ко мне, любимый, не хватает мне тепла. Наши предки работали руками, трудились честно, пшеницу засевая, такую, что весна серебрилась издалека. И доносился свежо стуча звук ударов секача. И доносился свежо стуча звук ударов секача. А поезд на Бастию
вздохнет, заплачут волчки, и пастух вздохнет. Да, sì. Maurizio Gastaldi. Questa live mi sta piacendo perché è un ripasso che stiamo facendo di tutte le canzoni tradizionali in russo. Iscrivetevi ai nostri canali YouTube, al mio principale Veronica Pisano, a quello di Maurizio Gastaldi. Seguiteci anche su YouTube, su Twitter, Twitch, come si chiama quell'altro? Insomma, seguiteci anche su Rivista Donna, a proposito, ogni mese in vostra compagnia. Sull'Unione Sarda. Sull'Unione Sarda, bravo Maurizio, gli è uscita la voce, Maurizio. Allora, niet pakoja u меня, no poto reposare, no poto reposare, no poto reposare in lingua russa. Quindi era senza capotasto, cioè quella la sai abbastanza. Maurizio oggi sta suonando veramente bene. Vi piace il mio vestitino? Scrivetelo nei commenti. Il mio vestito celeste. Guardate, il mio vestito celeste. No, scusa Maurizio, non volevo interromperti. No, tu suona. Volevo un parere vostro. Com'è questo vestito? Vi piace? Non vi piace? Scrivetelo nei commenti. È bellino, vero? A me piace molto. Veramente allo specchio non mi piace, però visto così in foto, perché poi mi sono scattata le foto, dà un altro effetto, ecco. Via con No poto reposare! Любимая моя, нет покоя у меня, мысли о тебе все время, каждый миг душа моя, солнце мое родное, ты грустить не смей, ни о чем не беспокойся, ни о чем не сожалей. Я клянусь сердечно, тебя желаю я, ты желана мной навечно, я люблю тебя. Если бы я мог, родная, облик ангела принять, крал бы с неба звезд, чтобы миры тебе создать. Я клянусь сердечно, тебя желаю я, ты желана мной навечно, я люблю тебя. Я клянусь сердечно, тебя желаю я, ты желана мной навечно, я люблю тебя. Без тебя жизнь угасает, только колется в груди, цвет природы не ласкает, если нет моей любви. Милая моя богиня, утешит даст покой, больше Бога, но любима,
тебе все время, каждый миг, душа моя. Я клянусь сердечно, тебя желаю я. Ты желана мной навечно, я люблю, люблю тебя. Я клянусь сердечно, тебя желаю я. Ты желана мной навечно, я люблю, люблю тебя. Ora vi faccio anche l'urletto. Bene. Le persone collegate possono anche iscrivere per salutare, Allora, mi sa che ne facciamo un'altra e poi chiudiamo, vi salutiamo perché noi dobbiamo provare le canzoni per domenica, perché dobbiamo cantare, suonare all'istituto, all'ex istituto per ciechi, ex istituto per ciechi, E mi sa che non ci sono più posti, vero Maurizio? Maurizio non sa niente, quindi non possiamo invitare nessuno. No, andrei chiunque. Vabbè Maurizio, però c'è questo problema dei posti limitati, eccetera, eccetera. E allora è inutile che invitiamo le persone quando magari non possono... No, è meglio invitare, poi il posto già... Allora, continuiamo e finiamo anche con la tempiesina. La tempiesina sempre in lingua russa, oggi tutto in lingua russa, Cosa c'è Gigi? Devi uscire? Devi uscire? A Poltasso al 3 c'è scritto. Gigi, vieni qui, vieni qui. Ehi Gigi! Zapaliu te piesinu, a tak biela Magdalena. Ach, ukrala moje serce, twoje жизнь, o ballerina. Твоя жизнь, о балерина. Каждый миг, придя, проходит, как мои цветами поступает. Так любовь по миру ходит, кто найдет, найдет, а кто теряет. Кто найдет, а кто теряет.
via miečtaju, da pjesla sličan je vjetar. Полюби меня, взываю, ветвь любви позора нет. Ветвь любви позора нет. Quindi vi ricordo di seguirci su Radio Bonaria, tutte le settimane su Radio Bonaria, e tra poco inizierà anche una nuova trasmissione molto interessante su Radio Bonaria con noi, col giornalista Silvio Cherchi. Non perdetevi ogni mese Rivista Donna, e poi non perdetevi seguiteci su Rivista Donna ogni mese, volevo dire. Seguiteci su tutti i social e noi vi diamo appuntamento al prossimo video. Ciao!